Matala whātu wa tamua le Samoa Entertainment TV mai pia au si mai whaafonga. Ufaya ili whai ungan whaamsinonga maununga so li whaavayan whaasalanga le tu mau. O tula epa sa ilele malia le ngaoi maleala i pule rimoni ayafi. Ma ia toe maua umatutongi o le taimi o whaasala le tu maua ila ua. O le whai unga le ana tu ina mai il whaamsinu sili si atiu si mativa pirese. Ma iloa ai o le whaasalanga wa whainai le tu la fono ilona vai nga wha pui tasi o le whaavai. Male. Whaavaa o le whaavai o Samoa, o tau lai ia ili ngā lue whai ngā malo. O le masina o ke topo tau sangata luai na whautua ina i le komiti o tū ma ngā whaapale mene. Ia whaasala le tū mau whai pule sini o le HRPP mo le lua sufa masina. O le palota na whaapano ta whaali lilo mamanu malo ai le lua iwa le sifunu iwa, e le imani na o e whaasala whai pule o ta ua lunga. Nā fua ina ua umane le whai ungan whaamsinonga i le nā taimi. Ma whaamau ni ai, no la le awa i whaamsilonga. E manatu i le Chief Justice, o umitele le taimi o le whaasalanga, ma ua la ngā ai le tulafono, whaapui tasi, ma le taatianga o sui whai pule, ai o puinga o le whai ngā malo i tutono le whaavai e talu, o le amana i ai le pāle mene, i le iai o ni sui mai ia i tu malo, e lua, ma tangata o nai tu malo mo la tau leo le pāle mene. Mai le ofisinia fo ia mi o ngā le tu tangi mua ma le lua, na wha maonia i whai unga o ta ua ilunga i le awa. Mai le wha masnonga, ma le pale mene, mai sa manino lava foi, no na winga e le wha pea, e le mawhai o na wha asala se whai pule, o lo manino e fua ilunga o na mafua anga, pei tai. E le awanea wha salanga e awa e se aile iai o se sui o i tu malo palota, matangata mai se nai tu malo i le mota. O le aveseo le nā leo. O le lea mana ia fo ile nā o anga wha temu kalasi. E pe ona ia ile whaavae mai fua fo ile whaavae mea whai. Ai o le tulafono whaavae tasi valu fitu pui tolu mal tasi valu fitu pui lima. O lo o whaasa ai ona whasilingia. E se whai pule. Te mata upo le pāle mene. Pe whai a fo ini ana whaalinga whaalau e tele. I so se ofisa whaasala lau maanga i atu le fono whai tulafono. Fonga petalai po komiti. Mai o lo o whaasa ai foi. O na tusi atu whai pule whaasala le tu mau, i le fofonga petalai, po whai pule whaatau i so samta upo le pāle mene. O lo o mau tu a lava le pui mai le tu la fono whaavai le pāle mene. E o lava ia whaasa ai o na fsilingia o so samta upo le pāle mene, e se whai pule o lo o whaasala. O na tu la fono whaavai o lo pui ai le sautonga, e tau talai le whai pule o lo o whaasala, i mata upo tau le maloma polo kiki ma le sautonga, o lo fia ai le tele o tangata o le tunuu. E loa i sa whai ngā malo. Ili whai ungal whaamsinu sili, ia wha lea o ngā whaasalanga, ma tutongi atu a la tupe, nā ngā waa iai, ili nā taimi ato na le mawai, tutongi ma benefiti. Nā talo sanga le minista o whaatu anga i pāle mene, le sunga la auli le mali atua le Watea Schmidt, ili whonga whetalai o le maota, i sona wanoa e talanoa i le mta upu whaatau, ili pisi nisi tua guide e ana ia e lana whanau. Wutula ia maleava mal whaaloalo la o fionga le whongwhitalai. I le ise nganga e so sofa le tō wha la o fionga le whongwhitalai. Ia pe e fo ise nganga e luita wina lau pule tu tō tasi il whasosoa ino ma tā upu o le tātou mota. Ai nao no malavalusia pea o le whau i la o fionga. No se ma tā upu e tate nofo atu lava e le o no fo le lei e winga i le lafo whatu fo e le tātou pāle mene i le saunoanga wha minista le fionga le tamaitai pāle mia i le ala leo lo wha lata atu i lau fionga le whongwhitalai i le o utu wā le amusia ma le tele pe o tala i au ma siau whanau tā upu nei ma i le i whaia fo i se tala ma se upu e winga le wha malalamanga o le mata upu nei, o manatu ai lau fionga le whongwhitalai, nao na fesili atu lava. Tō wha lau fionga le whongwhitalai, a manino ale mato le vai na toa leo le tail whafonga mai Samoa langa leo whafola le tātou whala le mota. I le tau fo i o na whaia tātou lafo ma le whatau nu. E nao no te talo atu i lau fionga le whongwhitalai lo fina ngalo. I se taimia mai el mata upu nei, se watu fo i sata pito la au.
ia na manino le o le mata le bai. Sa ve fua le maave le fua i au whanau mai umana afia. Ia nei ata te nofo matali malo upo matala. O lo whanga solo pea le a musia. Whaitio ina ia malisawa ina. O le tatalo le lau fionga le whangfutalai. Saunua la auli, wa tele se a whaina o lan whanau ono le nei wha maite, ai ia nofo sila fia le neim ta upu. Saunua la auli ona sa fea le saunua ngā wha minsta al pāle mia fia mena o mi mata afa. Whaatatau i malanga tu sa o mai saina Hong Kong, na ilo ane o lo o au fia ini minsta. O le saunua ngal na al pāle mia, na whaatatia i le laulau mo se taimi mulmuliane, peitai. Il palmenian na fi maltal sanga la au lise ava noa e tala noa ai le mta upo ta uailunga. Sa le italia le fonga fetalai o le mota li o pali ita e umaspau. Ona, sa iai isi mta upo le mota o whaanga solo atu iai. Ai on whaatala noanga le tala whaatau le tupe, mo le tolu vai aso sa wha amaunia mai le aso forai le taluai. Ai ile launga le pali miena ta uai, o le company tu ma oti leo le Travel Focus Hong Kong Limited, sa whakon kalate ele pule ngā tūlisi na te marketina Samoa i Saina. Mai o lato fo i olo oi tua o malanga tu sa o mai Saina i Samoa. Il malanga mua leo le Samoa Royal Tour sa o lato maua le whaatawhau i ngā tūlisi i Samoa. Malanga ai loa whai tionga, mai isi company whaapea i le tunu o e tusai ma le sotanga le Samoa Royal Tours. Ai o se company fau. Ato ai ma le iloa ane o company o lo le stala i lalo o alo o le minista ia la auli. Na whana sa o lava le saunua ngal pāle mia il whamtalanga mai le Travel Focus o ta uai. Le lato ngā lulu e ai le tele o tausanga i tapena mai malanga tu sa o nei mai Saina i Samoa e au fiai. Ma le malanga atu o minista i Saina e wha mautu na fufuanga. Ma ngia mai le whamtalanga le Travel Focus lo lato wha moemoeina o le Royal Travel Tours. I wha maumaunga o le tūte lava ia le nā o company tour guides. O le sairi o lato maketi fafu e pei o wa ameli lau pasese. E tau nuu lava, ua mautu atula na ia tour guide company e whela ua ia tu lisi, fa pei foi o na whaia le Royal Samoa Tours. Mon mawina ilo taimi mua le o tupu ai le tulanga o le alu lava o le tangata sa ili mai ana pisinisi fafu, mo sana pisinisi tour guide. Sa iai fo isi tamali o le tunu, sa ngia fo ilunga ofisa fa salalau o lato fo ina fa moe sa fa tau nuu lava. E ala ili tau nuu mai o meli leo pasese, ai o saunia tu foi, lana company e talil whaamanianga o tulisi, e pei foi o na whaia le Royal Samoa Tours. Teiminei paulei tu o vao i ele malo o le whaatananga e whaalau no ai ele Travel Focus Samoa i Saina. Ai le o vao i ele malo a tina e a pisinisi, e manu i ai tangata maltamau a ingo le tunu. Le fiongal palmia na sauno aloa ia e momoli se whaamanianga Samoa, ile manu Samoa e alatu, whai ngā lotu male au. Le na whai ele asongo fua, o le sauninga na whai ele tano atu Stala Hotel. Na watu whaatasi le whaamanianga le fiongal palmia fia mena o mi mata afa, ma le minista o ta alonga maanga nuu seu ula yoane tu au. Mo le manu Samoa i ta alonga le ipola langi. O ta alsanga mo lia mo loto saonga le mu, ma lope faya ina auto lava le awa Samoa. Sau noal palmia o ta longo stasi fo ila ufolinga maaya. O se atunu uati nae. Uaftaito ina itonu lava ma le manu Samoa. Mai lava il manu Samoa ia ina atunu umuanta penanga mo le ipo laulangi ne tausanga. Leo foi natu leo le langolango le lau mua tan Pasco il manu Samoa. E ala ile tu inato le lato fautasi. E fatino aia lato tole ninga ile aso ananafi. Masa ili e fo inisi me tutia, ile faa malo si ino le tino. Taua latu ile nei fo italonga le atu nuu o le aloina o le fautasi. Ile upenga o ta whailangi le teo polensia o lo ta uai. Sa talo sanga inga le pulenga le manu Samoa le tamaitai kapiteni o le saa le laumua. Vai ma se nuu sita matara. Mo se awa noa se i whailoa mai e fo ilona to mai. Fatasi mana me tutia. O lo ia whaonga ina e taitai eilana au wa ape ata pena mo se tu unga. O le au na mawhai e loa o na whaatino le wha moe le aso na nafi mo le taimi mua. Na to mua le sauni ngā lotu so ai ma wha amanianga al kapiteni. O na si iloa leo le waa i le sami. Mo le mawina le whaatino i lea e alo ma whanau o le lau mua ni wha fianga. O na whai e leo se o nga wha pitoa wai masenu. E wha matala umai sa matula whanu. Ai o ai inga fo i o au waa ma le o lo taita ia.
e so tanga umai ai tu la fonu i le moto tau awe le latou fo i lau mua pe a tāpena mo se tu unga o le one pit lona winga ia folau faatasi mangalulue faatasi na wa ai le fia ma le nau o tamo le manu Samoa ona o se tangi mua wa latou ti ai se fautasi ma onga mai i lea fo i tu a inga tālonga e ese mai le lakapi e mawhaina ili le whaile le lofali i se sikalamu po o le laina out maua le taimi tō ai le sela ai o le tālonga tamatane i le whaanga tama i le tai o masani ai i latou o ta alo i lea tālonga fato a tō lava lo sela ina ua tau nuu i le tini o lo whanga solo i peata penanga le au le atu nuu a wala wale ipo le rolangi i tausanga nei e whaia le ai wharani. Lau Samoa Entertainment TV mai pia, tui whai rai fo i lea soa tai au, lea lofo le tua, paso i fwaya.